Namba ya ateng'eri aria meyandikithagia gukorwo makienyera ihenya ria Henry Wanyoike Marathon ithiite na mbere kunyihanyiha kuona matikoretwo makiona andu kana kambuni cia kumanyitirira. Nitugetie ati ni kwehera meherete ni ati ni uria gukura ko tukuritu na ni magetie kuka na njire mwe kana eri ingi kuri maheanite indo kuri maheanite ibia uguo tutingiwa na kuri maheanite nginya meciria uguo tukoiga ni tugeretie muno tutingio he mundu no mweheretie ni ati ni gukorwo ati support ya na kureho miaka ya hau kabere igakorwo nyinyi ni undu wa mikire ya maundu na uria maica mathiete magite goro na nikio ria hinya ritu tugeria muno kurihia mbia iria nyinyi muno gukira mahenya maria mangi mothe. Riri ari ikereka ria 15 ria mahenya maya gutabanio arutwo wa cukuru niyo aingi mateng'erete ateng'eri ngothi makiuga makoretwo marekereirio ni bodi ya mahenya. Napenda waangalie under 20, wengi wanadanganya miaka sana kwa sababu si under 20 tuko na challenge sana, kwa hivyo waangalie under 20 sisi vijana wadogo. Na makini asiko kwa ile standard ambayo inafaa. Tungependa serikali itufanyie vizuri, tujengee viwanja ya kutosha ili na sisi tuweze kufanya mazoezi ya kutosha. Tugenda matuthondekere iwanja, matuhe nguo cia mazoezi na matuthondekere camps, training camps. Jinaona kwa masomo I'm not good but kwa kukimbia naweza kimbia, naweza endelea hivyo. Matumaini yako? Ahotani a mahenya maya matugitwo na ngoga na marauga mahenya ta maya ni makumateithiriria kwihariria wega mbitikaine itiganite cia mwaka uyu. Arimu aria megukuya makona ciana ici na aria mako coaches aria megukuyicagi-ini nigetha mote gukura na iheo na tote guthondeka nginya na mbeu njega ikironagio mahenya matirabatara uhuthire ndawa. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gekunga wa Kariuki.